Charles Judith Mukajastas nkwasibwa bakatete Central Nyamitanga Umulimbarra City South nagambwa kuba yavuze rabiro bibiri by'okwezi kwa mwenda umwaka ogu okurwa mu maka gabo arinito katambuka rwa kajaro rwo mu rwecero rw'abakozi mu parliament nagira ngo kubera ko umukozi umutahi wabo kibera kirize nabona uko kubitamwe nkito bakija tarabika so kiturese wano kumanya ikigenda mu maso Merka Nkundo chairperson w'ekibina cy'abakozi ahabwa district yambarra nagira ngo cyabatwara ha polisi no kwenda kumanya ipolisi yahika no kucondoza aha makuru go kubera ko umukozi umutahi wabo so twansende kumanya polisi tugambire yahika nkahi aho kugensenta y'abakozi bono mu ihanga ababasa kuba bari Umulimbarra kandi bakahurira amakuru go kubera kwa mugenzi wabo bakisha koreka solidarity koreka obumwe w'abakozi mu ihango na polisi tukakasiza ikoro ubutawera kuraba nti mwanyi naffe arabiko bona holi urugeyo kandi abamwine tukubeshengereza murekere sitawita base kwija amakora gutatunga kurga ha polisi nugoreka ngo bakwasira abantu banabara mu justice nkwasibwiba wa Judith Alex Munywani wa nkwasibwe Dennis omukozi wa drug shop yabo hamwe n'umukozi w'omuka okubahwera mu kucondoza tuturije konka nisima administration yitu nisima police nisima the entire community erinitwe umukoronda Charles Judith amakoraga gasha kwa Fred Turyakira.